para kareng taga Mabalacat. May mirmayay Mabalacat City Mayor Jel Aquino ating gobyerno ning Quebec City king South Korea king meto nga Memorandum of Understanding o MOU. Amag nasang mamyedalan king pamag-deploy kareng seasonal workers ibat king Mabalacat City papunta king South Korea. Agpang kang Mayor Jel kapag nasaning pamikasundo ing makapamye legal at ligtas sa oportunidad na obra para kareng residente ning Mabalacat. Sinigurado ning alkalde na masalese ing kabilyan at maging kondisyon dareng talapagobrang Mabalakenyo king karelang pipagobran king Quebec City. Dagdag na pa, siguraduan na kanuning LGU kaya duwangan ing gobyerno ng Quebec City na atanggap dareng talapagobra ing karelang mabilog a sweldo at emi pailalam king nanumang illegal akaltas. Makasulat mo naman king pamikasundo ing malinong probisyon para king proteksyon ning karapatan at kapakanan dareng talapagobra. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang Tutu, King Balen Susuyo.